elukunya. Metaa muhimu swala lenkare naleng peeku kiwok enkare. Ejoito duo wataalamu le afya, mara nanu mtaalamu wa afya kake atayiolo sii inkutik. Tooko litai oare mpaka okuni tendama nabo. Ninye eyieu osesen loltung'ani peetumoki aiendelea shughulini enye kila siku. Ilitai oare mpaka okuni lenkare kila siku. Sasa aipare tayiolo enining'ito ena video. Iwokito litai oare lenkare mpaka okuni tenkolong nabo? Aliki intae kweli. Ore nanu are naipambania sana kaidimu atooko oare. Kake jitahidi iyie tooko oare mpaka okuni amu ninye ishaurito wataalamu le afya. Ejoito muhimu enkare naleng teniok esapuk tosesen lino. Mintoki ayayu elukunya ovyo ovyo matatisoni ake kumok naleng. Ore ninye kama imoyiaritin kuna ormuo ashu tenkae saa teneokito oltung'ani enkare nesilayu osarge nisaidia ake sii piitau olchafu tosesen. Kwa hiyo muhimu enkare naleng matooko